Okiti kan lo kla kan amele. Ko akla kan chalo mo. Aya ole bonumi. Okiti kan lo kla kan amele kla. Ko akla kan chalo mo. Aya ole bonumi. Dangme jekewe. Moye hukeba tuna TV no. Mono wegbi libie pa. Afiangle pago. Manye gadna ihese. Kekepe oleka. Fuaa Kusumi tumi obesu. Okaika. Ochi enyo eten ewie ne bio. Wakaseni ke gun. Dangmeli ajehe ke hongomi before me ke Kusumi sroto na ngon bi moyo ke gumi ke basi mono libino. Mono oti pote no wangala ne wahieji. Dangme Je Bi3 Kom3. Noko mabike mini jibie. Bieji munyuto ne akeche noko. Ne lolo ne ake yosio no ne. Nge Dangmeli adio. Noko lawe keji kan ehie bie ne esa. Ke ohie blofoli abie longe Dangme suban no le omanye mala. Se ke oyapio Dangme no ne ye Dangme li abie ni che o lawe. Lolo yosiomu ni ekadiomu ni akelio wechomi ne ojenge Dangmeli aje. Lo he ni Dangmeli ngo bie ke tuoni saminya. Ejaka hiame wa we ni che. Dangmeli wo bie sroto fu. Mono wa mahie ekume. Dangmeli wo libibie. Dangmeli wo fomi se chonbie hi. Awo wecho ke kasi bie hi. Awo no bakai mi bie hi. Awo ahomi bie hi. Awo gboba bie hi. Dangmeli wo mi bie hi. Alo wo je bie hi. Awo black pa bie hi. Awo hawi hi ke aseni hi abie. Awo bie babe kome. Awo fomi he bie hi. Eno mekra wa manyomi. Wa mana bie kome ne awo ne dasi ham enome. Ha wapo wa hesra. Ke waba wa matano. Se kaika. Omanye nye wasenge Facebook. Ne tuna TV. Like ne os nyawase. Ne o share linko ne no feno ne na eko ne le hu ekase ni kedim. Bo mode one o subscribe wa YouTube channel o ne tuna TV. Kai tuna TUNAA or Simple TV. Ye ba ko ne on mo. Ya ngro bi yo e kan bali mi o. Moe ke banu tumi ono. Manye gadna ne yisione. Ha waje sisikeje ligbi bie hi ano. Nya Dangme dio. Ligbi fe ligbi ne akefo no ko. Dangmeli nga bie poten ne akeche no. Wa ye nyumo mano kekele. Keke wango yo mano ke banyesi. Nya Dangme dio. Nyumune afole hogba. Dangmeli chele ke kwesi. Nyumune afo wegbio. Achele ke kwajo. Peplegbi. Nyumune afolo. Dangme no chele ke kwabla. Ke afono ko nge Dangme je so. Achele ke kwaku. So pio kwao. So ha pio kofi. Ho nyumu pio kwami. Eno meji bie ne Dangmeli nge ke ha nyumu hi ne afome ke je wegbi lu ke asi hogba ne. Ha wa ye bie hi ne akeche yi hu. Ke afo yoko nge Dangme je hogba. Achele ke awisi yo. Alo wisi yo. Yo ne afo wegbi o. Dangmeli chele ke ajo. Alo ajo yo. Beko mano ni kumeke ma pie kapele ajo ma. Yo ne afo peplegbio. Pio ablan. Alo ablan yo. Yo ne afo leso. Pio aku. Alo aku yo. Yo ne afo leso. Pio awo. Lo awo yo. Yo ne afo soha.
pio afi alo afi yo alo afi ma nene afole ho e pio ame alo ameyo alo ami alo amiyo eno meji ligbibie hin ne dangbeli nge ke ha abime yihi kenyumu hicho imi manyeni hisino afomi so ha lo ekole ka macha mike afima kake ni hisione potum awa ya bie pa hiano ni wa ye bie pa ni dangbe nge bie pa ne awo nge dangbe je hu di fomi se chon bie hin nge dangbe dio bene bi metonya kegba ange bie hin ni akekanio meja pepepe akanio kejo kekle bino ke asio kpagone no nenga klodio akanio le ke chano dede enyo tete enyo ke chano ke yaja nge dangbe je pa menepio ke asu kpagone ono ke kakpale ba jesisi ko ke kange kane lo mono wa mahie kike ma fomi kane mi no bie me ni wa yo se bie pa ne dangmeli woji fomi se chon bie hin bie no ne chon yihi abo ke nyumu hi abo ne nyumu ko ke yoko fo ne dangmeji o akane we nyumo bi me cho pe ke cha ka fomi se chon bi hin se akanyo bi me ne eke yoko fo lo e ma bale kan nyumu ko mo yihi enyo alo ete le ke menge fo amaka ne yuo ma bi o me nyumuhi abone enge fo ne kekeke yuo nge fo ke nyumuhi abo ke yihi abone enyo ne ohun nge fo jano na maka ne ha yo ete ni one se anwe me kra kecha ne akane ke bla eno ni hane wanu sisika jo bi o me ne ke nyumu nge fo me ne akaneo se pi nyumu le ebi me lo enge hene mi nge gbugbona pio beko mama na made kese ma teneje abia ma teneje mangwa ma teneje dowenya ma teneje yo eno choka ango hene mene anyemengeo na kenge jukwa no mekale no mabale ka nyumu ka kenge bi me mate hika ewie alo enu se lolo chowe ka akane me kechano lo ange bi me ne aje yihi ekma ewie ne mecho pe ahe tete alo dede hi abia kake eno di formi sechon kane mi blonya toto ne dangmeli ngo ke fonctionner nge dangmeji o nyumu ne afole kekekle o pio tete enyo ne pio tete ete pio te ewie pio na enu ni pio na te ne ekpa ni pio gbli alo nage alo kene pago ni pio dokucho alo kenete chakene yuo me hu bia hingeni aketeme ngedangmeji o yo ni afole kekle o pio dede enyo ni pio koko eteji mamle ewie di maku enu di laje ekpa di namo pago di ogbe ke ebalenge Claudio keke me apale jesisi dede enyo lo eno meji fomi se chon bia hin ne dangmeli wo abime keje dede lu ke basi namo alo na neno imi manyeni hisino yo ewie jim na cha mike maku ono ga ebi o me kra tebule ye ligbi bia di afima pio ye se chon bia hu jimi no maku yo wie lo ko na me mo cha mike maku yo wie wange no cha ha wapo wahi ke waba o machano mo ege paleke ba pio ha wase wecho bie hi ami Dangme wecho nwa mekro ane wakase abie ke bio
Ange bie poten hine awon abime. Yihidio, nyumuhidio. Se mono wa mahie titri adedeke atete hin abie. Wecho bie hehia wa wenge dangbeje. Eja kan lolo ne wawo. Ne wake leo he poten. Alo wecho mi poten ne nokoje. Lo eke onu wecho obie pe. Olega asimasi je hio. Keke lolo. Jamache elawe. Nye fomi seton. Ke ligbi hian bio. Efe me ka manfu che me wo eko. Alo wecho kpa hikra ne nge gana manomio. Me hu awon ebie hine awo. Se wecho ko begana. Jadangbe wecho wa mepe. Ke hene mene potene no kodio. Ni wo wecho no mabie. Lo eko manu dangbe wecho bie potene ko. Ke lolo manomi no manu sisi hene no je. Hawa hie bie potene dangbe wecho nwano me nge ke wo abime. Se loko di bio me maba. Hawa hie wecho nwano me. Ni wa hie wecho chowehi alo kasi ke wehi nenge wecho no me asisi. Keke wa mayose bio me hune awo. Nge ada wecho nwa asisi yo. Wana wecho chowehi alo kasi kome. Kan adibiawe, lomo biawe, tekpe biawe, dangbe biawe, ohunwewem. Kujiragbe ke ekpa hine piehe. Nge adan wecho opesisi. Wecho ifu ngele John. Waba gugbulan. Wahye wecho chowihi alo kasi hi ke wen komene nge gugbulan sisi. Ekomeji anowe alo anewe kamene ni fu pole chemio. Ekomeji olowe kle ke ekpa komene piehe. Nge olowe ke kleo wange we chowihi nge ami. Neke waboni misemio wamahie lolo hu. Hawa bakpo. Boma agbami enyo ange alata na ange Joshi no inge wecho kaka kpago. Ne alata nge wecho kaka eten. Wamanyiromi wamahie mehu. Hawa hie nugo wecho mwano inge wecho chowihi alo kasi hinge esisi. Ekomeji manya lowe jamaku ke ekpa ifu. Wahye senge wecho chowi komenge ele hu esisi. Mla yome malekpeje. Hawa hye wecho nwakpako ka yiloklo. Nge yiloklo wange wecho chowihi alo kasi nesisi. Ekodi nyewe bonya bonase okpe. Wahye manyaklo wana wecho chowi komeka susui dom. Pio hane wako kasi no mekaka ni wahye bie komene awo. Waje sisikeje ada adibiawe wecho ono. Nye adibiawe tete bie komene awoji adinote adite boete buenote tenate numete balete ke ekpa hifu enopio adibiawe cheme atete bie hikome. Hawa hie dede hihu abie kome. Awo bie kome ka adiki adinoki boeki buenaki buenoki baleki tenaki lamki kenumeki. Eno mekra pio dede hi abie nge adibia wecho omi. Wahye wecho kpange adan kan lomobia we. Ni mehu wayose adede hi ke atete hi abie hi. Nge tete mablo famio. Wange blomo, wange lomote, wange dame, wange damete, wange tepete, wange donu, wange nano. Ke ekpa hifu ne piehe. Yo hi abie neji dede hi abie komenge jama wecho no men. Neji lomobia weo. Ekomeji lomoki, dameki, tekpeki, onge, nanoki,
dunokin, dubakin ke ekpan komɛ. Ha wa here wecho chowi ekpan komɛ nge adansisi. Wa here wecho chowi ko kan, wecho nyafin ko kan tekpe biawe. Me hu awo dede ketete hia bia komɛ kan kole. Kolete, amate, amanate, amonote, otute, chai, kise. Wa here ayohi dede bia komɛ. Awo bia komɛ kan kolekin, amakin, amonokin, otuko, chaikin, chameyo ke ekpan komɛ. Wa here wecho kpan ko kan ohun ewem. Lolo hunge adansisi no. Bia komɛ na awo nge ohun ewem di. Atete bia hin komɛ kan ofue, ofochu, ofori. Se kai kan dangme akene wadewe onu wabe wade ke ofoli akwanfo ke ekpa hine piehe. Adede bia komeji ohui ofoli wa dosi. Wa ye kujiragbe lolo hunge adan wa yo se me hun bia komene awo. Kujiragbe cheme aka ohun ewembi po bia ka kewo. Me hu anga bia komen ka ohun ewembi o me no ofue oforiwa, ofochu, akutu, dosi. Angeka onwewe biome. Pio ha wa ba gugblan. Wa ye tete ke dede bia komeni awo nge gugblan. Wa ye kasinko kan olowe. Nge olowe sisiyo. Wa na we soto hi komenge lejo. E komeji chawenya, chawese, akuble. Samantuawem ayebidawem nimni no mengebie poten komene mehu akewo abime ne nye kpankake no bie no men atitili di mate mama kemele alo mele waye kasi ekpanga gbugbulan neji kle wacho no le hu enge we soroto hinge esisi. Ekomeji kle abodon, kle chokunya, kle osuwem, ke kle obonuwem. Me hu ange dede hi ke tete hi abie ni awo. Atete ke adede bie komene awo di. Nate ki, nate kwa. Ke bie muno hi ni awo. Pio nye ha wa banugo. Wa ye gwecho. Chowi hi alo kasi hi ke we hi komenge nugu. Ke bie hi ne mehu awo. Ke wa banugo wa na amanya. Ne mehu dede hi ke tete hi bie poten komenge ne awo. E komeji agbesi nate. Ne dede o ma bie komeji naki ke gbagbe. Wechokpa ngewe nugo no sisi wana lowe nge lowe o wana bie komeka jangma sian wana dede hi abie komeka jangma ki ke wakpale ke ba wechokpa nge nugo o wana jangma ku ka kasi alo wechonya finge nugo sisi. Me hu anga bie hini awo adede hi ke atete hi. Ekomeji ajete ke nate. Yuoma ekoma bie di ajele adewa ke naki. Ha wa ba pom. Wa hie pom. Bio komeni awo. Nyepo doshin kasi omio. Wanawe komeka kojowe. Nenga kojowe awo bia komeka ablade. Ke dede. Waba we kpan konge pom sisi. Wanabia komeka bede akunwem. Na bede akunwem yo. Awo bia komeka abladu. Ablepon. Awo teki. Waya we kpan konge pom sisi.
neji ajimawe ne ajimawe nge kpomio awo ajima awo tete awo naki ne awo nako kpo sisi neji anti ewe awo bie ko kan pami akuye koda waye alata bio mehu bie kome ne pio akasi ke wehi mi ne aje ke bie hi ne awo ne alata kasi omio wana no ete chewe bie kome ne mehu awo ji no ete tete no eki no ko ke ekpahin wange ni dunwe lo nge alata no bie kome ne mehu awo ji no ete dede tete kamene no ete chewe bio mehuolo eno ni hane wanu sisika ange kpaka keno lo epi hefe ne o mana bie munomunu nge wayose le saminya nge klodio wana kasiko ka manya ha wa hie bie komeni awo nge manya cheme wo tekpe na wo baki ha wa baklo ne wa hie kasiko menge klo kekeke no di manya kasino awo bie komeka tekpe ke baki kasi ekpa nge klo di pienwam cheme wo padiki awo padi awo dante awo ojabia ha wa hie kasi kpange klo no neji susui awo bie komeka teku late jabate lako jabakin waya dom ne waya we ko kan memlesin we awo bie komeka sakite ayete sangmo nako oyokin layo ayekin kedami wana Dangme weto Je bie kome bie yifunge ne meni chewi asio weto o ma hie ne bio me hie lo ibenye matwakra no mono makpa mo be hla weto bie ne akechemo ne ohla weto mi hene oje kene ne intrebio chonwe ka pi Dangme Je bie bio me hie ka inde kese la mumo lo la o weto mi bie koneke oke o weto mi no kokpeo ne oyosele saminya nyetum wange nota wama hie bie kpa hi ne Dangme liwo keje weto bie hi ase keje ligbi bie hi ase kekeje fomi seton kanemi bie hi ase o Dangme linge bie muno kpa hi kome ne ake wo abime ne ekome ne wama hie ke channel ne kai ga ongetuna TV no lo bomode ne on like wa Facebook page o ne onye wase bomode ne o share program no ne no fe no ne ena eko ne ehie Dangme li nyane wakase wa jeni ne wanye ne wadase saminya bomode no subscribe wa YouTube channel ohun netuna TV mochum omapo wa he ke waba oma hie bie kpa hi kome ne Dangme li wo abime bie ne wa ma hie pure Dangme li wo le bie ke ahomi bie alo doku bie ke ake ahomi bie o femi ka wanu sisi ke yoko hunogbo ne eyagba ekpa ekekle bi ne efo ewo ahomi bie alo doku bie lokoji ebonio ekanemi seton bie wo alo efo mi seton bie wo titiri hene yo yagba ahogba ne akehanle o wale kange Dangme Je ke no kogbo o ke nyumu kogbo o ne esi yo ke bimo awon eyuo ke hanle nyumu ese no bone pene eba ajuku ome ke weto ni ne nyumu osin ayi
Befu nyene ni hingo jamagba ni agba. Lo eke ogba ahomigba pe ne ofo kekele bio. Uma wole ahobie alo doku bie. Ne ahobie no mimi kake pe no wange. Ke nyumo achele doku ne ke yuo achele doku yo. Lolo peji ahomibio ni. Lo eke onane owo doku kake pe etan. Nene mene o ma foke nyesio. O ma boni moniche o jemibie wo. Ke jedede koko ke yano. Awi doku na pale wo doku yo. Ha yo kake pe awo wayose. Lo eke no foke kle bi ne fo nyumo. Ke wo doku pe e ahomibie ahomibie e wotan. Keke chano. Ke e foke kle ne yo huo. E wo doku yo keke e wo ahomibie tan. Keke leniche e boni leniche e bie hine ekema wo ebi mene ma fo kanem. Wa ye Dangme Je bie ekpa ko hu. Dangme li che bie no ke wo mi bie alo wo je bie alo wo bie kuku. Nga Dangme li ajemio atisi keke ne awo bie. Eko ngene wono ne Dangme lo kuma sunne eke ebi ma wo. Eji woko ni ba animeli ayi. Ne lohedio awo jamawo enyabie. Ke hane wo ne no fe no ne naka wo no eji wo ne ekle ne eba ayi. Ema bale huka yoko yagbawe ne na webi ne efo ne yakpasi lu ne wono ne bakelebi. Lo eke efo esuo kan ema ngo ebio ke wojama wono ke chon kan esuo ne wo pe hale kengele sina. Be kome hungene ema bale kan wanimeli kome wo ayika ya wo woko jami sisi. Nenge jami no mio. Ama wo bie ke ha abime. Kone wo ne angeja ebie ko tange awemi. Eno meje ni kumano ne Dangme le gun ne ake wo je bie alo wo bie. Wo hisro to hinge Dangme Je. Ke bie hisro to hinge ne ake wo adesahi. Ne chonka animeli jama wo alo no kupote heneba ne anwojama bio ke wume. Hawa ye wono ekome ke bie hine ake wo adesa nge ajami alo ablofam. Wa ye wo kokan sabu wo alo osabu wo. Wanu bie komeka sabukin sabuno sabute. Wa ye wo pakokan nadu wo. Awo bie kome kan nadu nadute nadukin ke ekpa hi kome ne pie hi woko kan medokin ayewo bie kome na awoji ayeno ayete ayekin ke ekpa hi fu ne pie hi. Good evening, lovely followers of Tuna TV. It's another Monday, and Manya Gardner is seated on Fuaa Kusumi. Today we are looking at some names among the Dangme. The Dangme have a lot of names they give to their children. They have day-born names. They have names, serial names, as in the order of which their children are born. They have clan names and other forms of names Dangmes give to their children. So today we're looking briefly at some of these names that the Dangmes have. According to the Dangmes, per your position by birth, you have a special name. So among the Dangmes, the firstborn male is Tete, second is Tete, third is Te, the fourth is Na, fifth is Nate, the sixth is Blin or Nagen, then the sixth is Dokucho. Among the Krobos, not all the Dangme groups though,
When they get to the 7th, they start counting tete enyon, tete number 2, tete number 2, and it continues like that. They also have special names for their girls. The first female child is Dede, second is Koko, third is Mamle, fourth is Maku, Laje as feet, Namo as sit, and it goes on and on and on. So this is briefly what we are looking at today. There are other forms of names the Dangmes give to their children. Among the Dangmes, if a woman is married and she loses the husband, per custom, the younger brother or a younger cousin of the man is given to the woman as a husband. Per the tradition of the Dangmes, it is for this younger brother to take good care of the wife and children, and as well as the property the man might have left behind. No one frowns on it if the woman decides or loves this young man and wants to marry him. But per the tradition of the Dangmes, as soon as you marry this young man, the first child you have with him, whether a male or a female, there is a special name the Dangmes give to this child before you start naming your tete and your dede and your koko. So among the Dangmes, the first child of this woman who has lost the husband and has been given to the brother to marry must have either doku for the male or dokuyu before she starts naming, or the husband starts naming the dedes and the kokos that he will give birth to subsequently. What among these is fetish? It is names that we have. Remember, it is not compulsory for this woman who has lost the husband to marry the younger brother of the husband. If she decides to marry, no one is forcing her per the Dangme culture. She can go out and marry and have her children, continue with her life. But remember, whatever property your husband has left for you, that man will not come and enjoy. That is why most of the time, people will want to go ahead and reconsider marrying again from the same family so that they can have their fair share of the property. Thank you for being with us today. We'll come your way next week with another episode. Remember to subscribe to our YouTube channel, Tuna TV. Follow and like our page on Facebook. Share the link so that everyone will get this information and be educated. See you next week. This is Manye Gardener. Obomoden kenika semi no himono. Kai ne o subscribe wa YouTube channel Nye Tuna TV. Momode oni o like ne o follow our page o. Share link o ne no fe no ho ne na eko ne ehie. Wa Kusumi anye Fuaa ne o lo e kan Dangme no wa ne wanye ne wa Fuaa le. Wa se ochi hu ma ngoni tumi ekpake ba hamo. Kai ka Manye Gardener. Ne yisi gese mi one ne wo se ochi hu e ma ba onwo kani tumpa. Mochum ke mono ni tumi otu ego. Yeah, no, Gbemo anu no ne. Jatama no no he. Gbemo anu no e pe olu. Mo je ke po anu no ne. Le po an po te sa po me. Ka je po te ma ino le.